Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tolekedde dawusa yaffe ekitiibwa eyayasaruna. Twakumye ku kigambo wala ughwiyannahum ekyabadde kisembayo ku layini mwaka waffe yavuddeko previous. Tutandikira wano. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتخبط ليمحص قمز حاء ليمحص فلنولينك قدر يتخبط ليمحص فلنولينك قدر كتبيغات يتخبط ليمحص فلنولينك قدر تقدم يتخبط ليمحص فلنولينك قدر مش تجد كذب سوسي كذا تولو مالوليمي ذا سوسي ذا مش تجد كذبت صدق فسنيسره سين اغميلا فسنيسره متكئين انو شدد كتاوي متكئين كذبت صدق فسنيسره متكئين. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخر. إلى tuchari program zaffe etwagala tugula sound card nga nungi ne laptop nga nungi ne kamera nga nungi tukola omulimu guno bi idhnillahi tabaraka taala. So asobola okutuyambako empeera zo zikulinze zigenda kuba ono wakatumuteeka ku platforms nyingi, ku TikTok kwali, ku YouTube kwali, ku Facebook kwali, ku Facebook page kwali, ku Telegram kwali, kati zino gena funa empeera mu maaso ga Allah jalla wa ala. So number zaffe 0784 1654 80 0703574535. twagala editing zino video zibe nungi zibe nga zisikiza n'abantu oboolyawo insha Allah tabaraka wa taala. So mulimu gw'okwayo muggule Allah gwabasobozeseza, so tuyambako bi idhnillahi tabaraka wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.